E moa I whatala whātu le pa ia malimamanu o pāanga o masani o na tātou wha tasia I awhiawhi o ras tofi. Ia o pāanga I nei Amerika, ia le ngata I lea ia o le lalo langi male atu laulau. Whawhitai whamalo le tau mātai, whawhitai fo I whiau mga ruenga sa au tō iai, ia o le marosi mai le tua, ua mawhai ai, ia o na whātinoina o whiau mga ruenga manatua. Ia ele o so tātou malosi. Ai o le malosi au mai ele tua ia te tātou. E whai ai o a tātou ngā ruenga po whiau wa ia o na ia to whaina mo tātou I le nei aso. Pe lua pe tolu, ia pe wha pe tasi, vi ia pe o le tua e wha wawau lava. Tupu mai o le atunuu, ia wha malo lava ni ngā lue. Lau ngā ruenga I whale, ia I tu malo I nuu o la whanga, ia malo le whautua. Whaafitai fwere nofo whaapale, ia whaafitai mo tapo inga o tārusanga, Manuia atu le tua I ati o tau umalava, le tupao le awaluma sa wao tamaitai, ia malo fo I le mafuta, ia whaafitai lava mo le whaatasi mai le tatu prokalama, ia le ngate leo le talo, ia ma loa tua fo I le to tele mo whai o le mafuta mai, ia le ngate lea, ia au na tatofia le tua, tau asuina o le povai le ola, tā pena penaina, ia wā whoilo tātou ola tautua, ia evi ia I pearo nā lofa maro nā ngari lei, ia so umalava o le neiola. Ia o le nei taimi, ia o le tātou porkalame masani, ia o nofo atu le nofo, re tamaitai whai whiau o Pastor D, ia o whaalawalawea I whiau mga ruenga. Ia leo masi e lua whaatase tuai, mara tātou whaatonu le awhionga tu le epa whawhitai sua, ia o nei o Fagalilo Samuelu Matafeo, ia re tātou purkalame e tui atu pea. Ia whaelo atu le pa ia malimamanu o le tātou wawhia, wa le tau nuu le tātou purkalame I le tula se fulu I le pou nei, ia sa masani ei tātou, ia ona wa olo o iai se whaaravelave I le ainga, olo o iari tamaitai o Marina Davis, ia o le ava mari whaalualo, ia manatua ia masian tama, si ona ainga I tāro sanga I le neitu la, si tia sian tama teine I o maua I mai, ia ele o mai loa o sa ili pe tong fitinga ali imtama I tai fo mai le neitu la, o taimire nei, sa moa ia ma lo lava ringa lue, ai usi mai alau whaafonga, o ri pese le nei, e whaafere o atua le tato porkalame, e lo utopa ia mala utoma mara, o si mai alau whaafonga.
tai, ia vi ia le lofa mareanga le lei o le tua le netu la fiafi. I would like to acknowledge a pastor from Fiji, Pastor Prasada. Thank you for joining us tonight. May the Lord bless you all in Fiji. Yeah. Thank you for tuning in. So, ia o le taimila le nei, ia o le a whaasoro. Solo le tato por kalame e le tupa o au na tofi le tua. E esene ngā luenga le whaingta. Ai mana o mia le lo tātou lima whātasi, lo tātou te talo o mo i lātou. Mana tua fo, e tu watu lava i le tua lau talo, a o le tua na te tali im whatau no uina lau talo. Tu watu i le tua o mana onga, o le lava le te talo o lo e ato whaina mo nai a wao iha, o nai whaife au, o whare tua, mai nā tōwhau a mata o na ngālu lue, e te tono sa ele lulu whale atu i awa onga. Si itia pia i la tau i la lofa maleanga le leo le tua. E si la fia i le tua lau talo e au ngā fo i mo i la tau. Ai le mwhai o na tu uai lo tātou wa ai i ai i le ngaruenga. E se le whainga tā o le ngaruenga. E whitai ia i mai i la tau. E le maua se mano lo i le pō. A maua fo i vi ia le tua. Ai a le ai fo. Ia e a wina lava. Ia o fufusu lava ma te moni, tau whaati ngā, whawhangu, whawaiwai tino nei whaiwhi au maa ai tari tonu o tō. O mea lava nei, e leo pongi sā, e leo pua oa sila whanga le tua. E sila fia le leila vai le tua, le whatua tua lana au, ma le whatua tua lana whaiwhi au. Lana fwoi na e tuo hi le tua, e tuu lava. Wa e whaiwhai lava le maa losi o le te moni whea, e tasi ale apa mai au Yesu. I lofo e tātou, ia na maua le whele mo, ai tā ua tele lo tātou, wa ai ate i lātou le ngā ruenga o lo iai, wha manatu atu pēr, tāro sia i lātou, tu sa pete le ilo lātou suafa. Ia, si tia pe i le tua, si la fia i le tua, ana au na tofi. Nesi vaenga, ia e tuu lava i le tua na te wha masino ma teu lana au ao marana whaife au, e lo se ngā ruenga tātou. Ia po lea lava le tala whaife au ma le au i ati tātou. O lesi teimi, ia tatou ave tatou tānu, tuu whaatasi tatou i mawhau whango, toi awili ili. Wa lesi tele o lesi teimi ia e au ngai whawhangu wai, ia ma toi whamanatu mea te tatou se mese seolo tatou no whai. Ia, le teimi lale nei, ia e mana tua la le pese o wai lau i loa fo i Samoa, a le pese fo i leo o iai lava te tonu le latou tala inga, i nai whaife au maua. Si tatou whaalongo la vi upo le pese lea. Ja, o se mai ala whaafonga. E moni, wana tau ahe o tātou tina. Mana tau ahe o tātou whanono. Awa tātou manatu, o ia o taia, o whasia e leke. Ona o ai tātou suri tu lafa. Ua mamomo o ia. Ona o ai tātou la heo lea. Lea o ina whine mua i tātou sai ona lumare. Ona whaararapa, maloro ai tātou. Tāno whaere ai se ana sawa. Ai ua ia mo le mamafa. O a Alopopo
tayo na pumalaya. O nagpaalala, uwaabe ang mga pusahan. Entrate mai, iai de vai ole o la tanga. Dano paele ai se amasala, a ua ia ole na mafa, oa tato amasala. Sala tofu sio na mata, pe anu poma pe tongi maa, ai pa'alologo, ele ai masenga ngana. Dado paele ai se amasala, ai ua ia mole na mafa, oa tato arasana. Sana tofu sio na mata, te anu poma pe tongi maa, ai pa'alologo, ele ai masenga ngana. Ai pa'alologo, ele ai masenga ngana. Ye whatalo whātu le paia ma maru le tunu o lo mai mo mai i lunga o le YouTube. Ia mana tua o lo iai le tamai i ngofu i le ta o le subscribed. Ia e le eise tongi e free. There's no cost to you. Please go ahead and subscribe to our program tonight. Reason ia lau tele ai le whasana launga o le tala le lei. E le lalolangi a toa. Ia o lunga fo tonu o le Facebook. Ia whapena ia ona e tanga o omire like. Ia ana whapena le ona tele malau tele ai le tātou whasana launga e pei ona iai. Ia o re taimire nei, ia o re nasa atu whaafonga i le pese whaong i sa taina atu mō nei whaiwhi au ma o re taimire nei. Ia e lema whai o na ngalo fo ia te tātou tua a. Ia o tātou mātua usam tua whawhine o le whanau witi o wō mai māsani. Ia o lo mamai i lātou le nea fiafi. Ia e manatua i lātou i taro sanga. Si i tia o lātou suafa e si la fia pianawa i le tua puapua ngā mawhainga tā o lo lātou o na whaafenga iai. Manatua. Le mawhainga lo i tātou le ti ngā o lo lātou na tau ave. Nau na tātou o nei loa le tua i ngā mai mare ngasi o lo iai. Ai whainga tā ia te tātou o na maua awili ili mai se tala. Ona o re ti ngā o lo ia te lātou. Lea e wala au te le pa ia mani mamalu. Ia manatua whamale mole. Ia si tia i lātou. Telefo ia kāne sia o lo ia i lātou tangata o mamai o nu ma lalwhanga. Ia o whare mai ia wa vea lea maala. Ia e tu ina atu ia i lātou. Se tautonga whiti ai o lātou mai. Ia whamoe moe lea to e tali watu i ainga i le Manuia. Ia o le tainga re pese lea. Ia se e whaisi nā tātou talo. Mo i lātou le nei tula. Tātou talo. Le atua mamana e lo mātou tama. A fio mai la o fio o oe o le li sili. O lo ia te oe vāvenga le li ia o le whaaro tanga e te sila fia i lātou. O vāvenga o lo toi ma e whaungaina mo i lātou i lo lātou o la le li ia. O lo whangia i lātou le neitu la. Ta tala atu e la o fio pa i atu lo a o le whaaro tanga le upo le ola. Ia vi ia o e wha lava wha manuia le ngang pa ia la wholawhalanga. Ele swafo Yesu ke biso. Amene. Ia usi mai ala auto whafonga i pese o saunia ma auto Yesu ua na oe. Yesu
Ia whaafitai lava e whatalo whatu le pa ia malmamaru o mawhai ana mafuta mai le wharetua i a soli ulale whaafitai le whatas mai lava nia painda ma lo lava le mafuta mai le neito la fiafi ia whawhelea to foi puava ale fosio whaafitai le mafuta mai whatalo whatu lau sunga ai mai se le au whainga ruenga whapea le au whafonga manuia le whaasua ka bless you all whaafitai tele lava lava nia painda ia whamalo foi lau sunga thank you Sweet baby Jesus. Ia malo whaafitai tele lava. Ia whaafitai malo le mafuta mai tāwita Tuavao. Ia whaafitai. Thank you, Danny, for joining us tonight. Ia, may God bless you all. Whaafitai tele lava le tato mafutanga. Ia, ma le sui lango mai o le tato nei wha moi moi. Ia o le nei tū la. Ia o le aturi le loa pere tato pulkalame. Ua sifuma le tasi minute te ai nei le tū la e iwa. Ia o le e taimi foi e o ia te tātou o whaanonoanga. Ai le mawhai e tātou foi o na whaamatara talawi ili langona foi o whaanonoanga. E a whaina e foi i tātou i le tau mawhau iai a le whaingata. O le aluatu la leo le tangata whai eto na te ilo le mawhau na ilo hia te oe. Ala e te ti ngā i le whaanonoanga. E se le whaingata. A tato vai fo ia Yesu le te mina o il whanonoa ia Yesu ina o maliu la salo. Mai fo ia. Nofo a Yesu le se tala. Nofo. Vai le respect o le whaaloalo. Le tū wha iu teia. Le se tala na watu whai i le tua fine. Ion tō wha na le nofo. Whaalongo i le leo lon tamā. Au le enga lue le nganga pa ie au mai le file mō. E te tono le ainga e taimi o whaanoanoanga. E whapena fo ila i tātou tangata i leo langa le nei. E tātou te sapaia. Tātou te si i whaatasi umalava. Ia whaanoanoanga i ainga. Tātou te nanofo. Ma tātou te talo matala noa i le tua. Wala au i le file mū. E na o maile le tua le ngang pa ia e ngā lue e maua ai le whaamaisenga. Ia le malo longa le lei. Ia e file mu mo ila tō iei le whanono. Ale ngate lea, ia mo le lau tele o malava. Ia o le taimire nei, ia ma nei ala tatu whanongo longo le pese lea ua sau nia mo i tātou. A king whai popo. Ia pai mai le o le. O si mai ala whafonga. Sometimes I'm weak, sometimes I'm weak. To the spirit to walk, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm. Sometimes I'm weak, sometimes I'm weak. To the spirit to walk, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world.
te vai vai ai Se taimi o te malo ai A o tawe whaale nganga O Yesu loku whaahola tanga Ai o te lefa vai vai ai E una mole la ila uva ai Ai o te bibi ibe ia Yesu O ia lo sao alemu Se taimi o te vai vai ai Se taimi o te malo ai A o tawe whaale nganga O Yesu loku whaahola tanga Ai o te lefa vai vai ai E una mole la ila uva ai Ai o te bibi ibe ia Yesu O ia lo sao alemu Touch my hands, touch my feet Lord welcome me Speak in my heart and open my eyes So can see everything Your Holy Spirit and bring me more strength And I will go and spread your word to every nation around the world Touch my hands, touch my feet, Lord welcome me Speak in my heart and open my eyes so can see everything Holy Spirit and bring me more strength And I will go and spread your word to every nation around the world So touch my hands, touch my feet Lord welcome me Speak in my heart and open my eyes so can see everything Your Holy Spirit and bring me more strength And I will go and spread your word to every nation around the world And I will go and spread your word to every nation around the world And I will go and spread your word to every Yo nation fa around tai the lama sfuma world vale minuta tēne le tula e iwa e le pō o le astofi. Ia, mau te noa fwoi wa aso whareile ni tasi tū o le lalolangi. Ia, malo fa tai le mafuta mai. Ia o le teimile nei, ia, o upo le pesele nā. E sao le nei, e teimi tātou te vai vai ai, fa noa ai, natural, natural tātou o langa. O lo tātou lava le ola, e teimi e fia ai, e fo i teimi e le fia ai. Ia o le natura lava o le olanga. Ia o le teimi le nei, ia nā wa mai atu le nā pese mā nei asa tātou wharango longo iai, pa i mai lo wali i touch me Lord. Ia o le teimi le nei, ia o le pese le au walofa tuari tātou porkalame. Ia porkalame atua mo o tō uma lava le au fia. Usi mai alau whaafonga, e le pese o sau nia mo tō. Sao moe i le po ma fai la umiti fa solo ume
tai lava manaia le pese. Ia o le taimere nei wo mai le tātou pespesenga. Ia i le tūpāre o le tupulanga. Whamari whatalai ngā le tua ia Yeremia wo o wi loa manatu. O manatu umanei e te le mālaia ai o manatu e te maua ai le wha moi moi. Le tupulanga. E whapena fo ilo tawa ai mo le rumanai. Le manuia lo au mai e le atua i ate oi. E te tau mawhai ai e te tau wivi. Ia maai le penitala o lo mawhau. Ia le leilau nofo i le aonga. A wase lu manai o le ainga. O aso whapenei. Pe sau le tamaititi sa moe mautu le ainga pe le mautu le ainga. Ai a maai le penitala o le mawhau. Toi alofa. E whaapaleina e le atua. E sila fia e le atua le nganga tau mawhai o le tamaititi Samoa. Ono le tamaititi Samoa na whaia e le atua. Na filifilia e le atua i ona manatu. Te le lava le manatu o le atua i a te oe le tupulanga. Te le le mawhai o na whatamala le atua i a te oe. E whaataua ina lava lo soifua malo wola i le atua. Le ala lea. Ono o le au ngā o na manatu. Mo oe, e mauai e oe le wha moi moi. Tupulanga Samoa, alo maia, o le pesere nei mo outou, se whafangu mai ai lo tā ua ola wha tupulanga. Molo tātou e wa aire le manatu.
si faya o nga pei o mama Penga mai o rolanga i ila Amene seki men sasa ia ila Pei o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo i engi o karinga E uu fale aku ai sore se upile nei Pe a whai so a iunga E whala wilu atu le paia malmamanu o le atunuu, le whale ofu e tā ua o le IRAP, o le whale lea o lo ngafa nei ma le uso i atu pa e ke li sua, o ke li pula. O le nei whale, e mata utia foi le au nanga le nei uso, i le sui ina o ofu. Ai le ngata i lea, o lo ia whaonga ina o ofu mana nei lava e talawhea ngai ma le tau e ngā whātia e le tangata i le temi nei. O ofu wa tā ua le huris o lo maua i a te ia, o pūlau, o mitiafu, i so se tu ai ngā te unga lava e te whina ngalo malia i ai, e whai uma lava e le usore nei a tupa i ke li pula, wala au i a te ia i le lima ona lua. Valu tasi, lima ona fitu, le IRAP, ua lawi loa fo i tonu Amerika, le ngata i lea o Hawaii, ia mawhafo atu fo i o Hawaii, ni usila ma Samoa, le au nanga le nei usa, ua whai ngoina o le IRAP, o le alavalo fine ngalo, wala au mai, i atu pai le lima ona lua, valu tasi, lima ona fitu. That's it. Custom seal screening. Frank Herrera, ma nei o le nei au nanga o le custom seal screening, ia o le tasi foi le o fale ofu, wala wi loa foi tonu o le ai o Torrance. Ia elenga te lea, ia o lau tele foi le lato au nanga, ia i tala atu fo i re ai o Torrance, ia i so se vai panoa lavalo e sila fia mai ai le nei mai mo mai ai, ia o le email o ilungo le dadsets@yahoo.com po le telefoni o le tolu tasi o 5 fitu iwa o tolu, ia whafsota i ne le uso ia Frank Herrera, ia i le ai o Torrance e tu sai malana screening custom o That's It, Frank Herrera. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Ea Rupios Junior Market e te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe, apa parusami, ofu parusami, moa tunu masi usi upipi, sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ina no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni 522 tasi iwa valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au, baile te se nei mai mau, afi fi mau le tama baile lau ulu nei mai.
tala tala le la fai fa pito te tonu vai ma sai pa pe o se pomo le la mai loa o le kama se fa ala Ngā pese angi so le ngā reo Sofia aile me maua. Tā lo whai. I o le alo manatu nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le ia maise arka male i o le matua inga e se lau apopo e whai ele i uparu sami. Ia le uka ku nye tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i O le nā fwoi na tawhala awa tui au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lungo Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi, te latu o manasan le au Rupert Junior Market, e tatonu o le ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o lo o maua ai o Tangatalo Samoa, Tangotalo Fiti, Pusa Mamoe, Pusa Fai, Tanga Raisa, Matanga Luau, e whaamaria ina lo whina ngaro malo loto pe ai a whio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau le telefoni o le lima ono lua, lua whawhitu, tasi iwa, valu valu, El Rupios Junior Market. Molo si le fia Samoa wa iei fo i o le au nanga, i mea ai vela Samoa mai i le aso tofi tau i le aso ngafua. As tofi, as whareile, as tonai, as sāsunga fua, ia wa iei au nanga o te tala i nai o le lato me ai Samoa, mo le lau tele, ma le pa ia ma mano le atunuu, ma le tasi o vaenga o le masina fau, o le atu tala i nai le lato bakery, ma le whalalo lava o le masina fau, o le atu tala i nai le lato bakery, ia e mawai o le panipopo, ia o le pai whala, o le half moon pai, ia o le anlava le lato o nanga, ia talia ma le whawhitai Samoa, ia mana tua o le nei whale ia o sta mai tai Samoa ia o ninga sta mai tai ia fōle le si ua o maios ia masiona le o Ruben ia o la ua leo o tau o le la o nanga lea mo o Samoa ia ele ngata ilea o whaalave lave Samoa ia o iei umalava ia te la ua le tele o loa e whao ngaina i o loa i asa nei ia mare whala o lava ia whaafutai fōi le o nanga ia ma lo le mafuta mai le tatou purkalame ire nei tū la fiafi. Ia whawhiro ia tua ia whalenga sione tui la epa ia whaafitai tele lava le mafuta mai talo whalava ia Manuia la rua o nanga le nei tū la fiafi. Ia whaafitai tele lava ia lofa mareanga le lei. Ia whawhiro atu fo ia pulotu wavau. Ia whaafitai le mafuta mai ia vi ia le lofa mareanga le lei o le tua. Whalenga sione tui la epa ia ma lo brother ke li pula ioe ma neia. Whaafitai mana o mia lava i la tō le whaamalu si au o aso whapene ia i le whaingofie e whainga tā mea umalava. Ia ai whaafitai le tua o whaunga ina alo whanau Samoa. Ia i lana tā leni. Ia leo tātou te o ofu ai ofu matangofie. Ia o tātou a aifo i latou kuka o lo whaifale o loa mawhale ainga. Ia tātou whaanongo longo fo i latou pese. Ia vi ia lava le tua i mea umalava. Ia o le taimere nei, ia tonu wa o le anwalu lore tatou wa atu sai ma le tatou porkalame whaatu langaina. Ele nei tō la fiafi. Ai isa o pese mori manao, la fo se porkalame te fia tala no mai ai, po se whaafisili. Ia, e te le lava le awa noi lunga le tatou laupapa, ko meni mai, ia na mata mawhaile, moli atu le tale, ale maua le tali nei, ia whaawa wau natu tai au pe a mato i o le fale. Ia sai ili mari tali o lau fisili. Ia o le taimile nei, ia Samoa, o smai lau whaafonga le tatou pokalame pe on whaatulanga ina mo oire nei tu la fiafi. Ia o le taimile nei, ia o le vavai foi o le tatou pokalame i se pese ua saunia ma o tau. Ia o smai lau whaafonga. Time you find a time. Tato yai famalosi ai awale fa vai fai e wina mama le ala timui amalaina
Tala falava, tala mailau whanua, o tala tamua, o le peresetene malo manatu i a California, ua tau fia le census, puipuinga i le aso o le Halloween, o le taimi o ainga, e toa tele ua whawhitaia le Obamacare, ua pāsia le whātasia o tangata tāpuai. Ua lewa o na le fia le peresetene e le sitete o California, ona o le fesoasoani e au mai o tangata surufai mai fafo. O le aso ngafua na toe whailoa mai ai, ma le aso lulu na toe whailoa mai i le tai au o le aso tofilona le fia. E te taupe lava o na pālota le tō tele o California i a te ia. Mo le sila fia o California, o le si tete lea ua sili atu lona sau ia Amerika, ua le ngata i tangata mai fafo, a o ngā luenga, ma le tauma whai le puipuia o tangata solo whai. O le nau o le peresetene i le tūwha pālota, ona o California ua iai le suinga o lana pālota talu mai le lua a fese folu ma le lua.
Sa whatu sa ina o lana saunoanga i a New York le tete o loo au mawai. E te tonu sui whiwhilia sa tāua ai e le vā i le tolu o tausanga talu ai, le na tupu ai o le whaalavelave i le vā o Demokarasi ma le tu o le malo. Sa whaafisilingia le tu o le senatoa e whapea, ai se a ua tui vavao e le telo pālota sa tūlai mai ma le whaungaina o le toa tele. Watua ia le paresa tene i tonu i a California le afi lea na mu, le na ato ai o le 4 miliona o eka le na mu talu wai nei. Male male sile fia atoa le mamanu o le atanuu o la lea afi ma o ngā whanua sa mu o le fetu wale e ana. Sa sau no o nisa me whapea e le mawhai ona tua ine te tonu o le tu malo ai sa te tau lava i le fetu wale mo le fasuasuani ai sa le mau mai o se tali. Wa iei le fōlinga wa ai e te tonu o Amerika ua whaia whaapisi nisi ai le i māsani ai le atanuu. O nei fuafuanga e le talawhia ngai. Ua tūlai mai se tūlanga fau talu mai ona tūlai mai le paresa tene i le foe o le atanuu o Amerika. Le whaamasino na tele whapea wa lato whailo ai o le tusi ngā ingoa le nei tausanga wa a fia lea i lunga o le whaapolokiki ma ua tama whaia i e tā ofi i te tonu o le pulenga. Talu mai le tama whai ina i a awane toi whaawawina le tele o e pālota ma le to tele o senatoa masui o le whale paipae. I le tau fia la i le tele o na fua masui le nei tū la, e o mai le tato ripoti o lo whapea e fetus fuma le lua o na fua o lo tau fia i le taimi nei e le o mauti noa lo lato fo i mai tonu o le pālota. Le matanga luenga o le tusi ngā ingoa sa ia langa le fesili whapea ai sea i le nei whaasala vei i le tusi ngā ingoa e tā ua le i te tono a onga, o nuu o i tu malo, ma le tangata lau tele, a toa i lea ma le tupe whaasosua ina, mo le tausia ina o le soifua malo lo ina. O le nei mata aupu wa whaia le te tonu le whaamasino tele o Amerika, i le fetuale, ma le lato ai ai te tonu i lea mata aupu e talo sia, i te tala mai i le vai aso nei. Le teime le nero le tato ripoti o lo tau fia pe lava e le ai o se toi te tala ina se ia a mata mai i le aso mua mua o Novema. E sili le pui pui e lo le tonga fitia o le matanga ruenga o fo mai ma whale mai sa la tona whaamanino o le teime le nei e le tatau o na whaia se tāpenanga o le sāwalinga i whale mo le aso o le Halloween. Le wha mai pipisi te tonu o le atunuu i le teime le nei wa tolu se folu ma le tolu se tete ualu i lunga le pipisi le coronavirus. Toa tele nisi e te te atu i lea whautuanga. Mai o le matanga luenga tanu wai le tama whai e pui pui tangata mai i le whaamai. Ia mana tua e le atunuu o lo tama whai pe lava le matanga luenga o lo la tau matafa yoi e na ia tau longo longo atu i le atunuu e le i aru ese lava le whaamai mai ate i tātou. O le manatu mawalunga o le ofisa ina ia maua o matangata le wha moe moe ina ia awane i pisia i lātou ai maise le tāpena ina o le whanau ia awa onga mo le tausanga fau. Ua loa le tapu talu mai le amatanga o na tūsia i le vau o le tolu ma le lima ma le fitu o masina talu o na pisia o le nei wha mai. Ua whailo mai tono wha peo le whatasinga te tono o potipotonga o e tāpuai ua te tala ina le luas fuma le 5%. E tolu la te tau o na whai umalava le vā o whai au o ofisa umalava ma e kālesia i le pui puinga o le CDC ma lalo i le vāwainga o le malo. O la lea tapu sa si ine i lunga ina ua sau noa le kovana o California e whapea o le taimi nei o te tau lo on te tala o whale tapuai i te tonu o Los Angeles. Luas fumale 2 miliona tangata sali aini pepa mai i le telo tausanga ua alu. Au le taimile nei e to o tele i lātou ua pale mai ma ua maua le fesosoani mai te tonu o le Obamacare. Ua avea lea ma nganga whaafitai a le to o telo tangata. Tanga i fo i le coronavirus o le to o telo tangata i le iaini pepa mai ua wha manuia ina i lātou ono ole nei insure. Molo sila fia le nei mata opo e to o tele tangata e whaitio i le tangata. Ai mana tua foi e le o le Obamacare i tangata o ofisa o lo lātou ngafa male nei pepa mai. O tangata matutua o le ai ni lātou Medicare wa pui pui ai i lātou o tangata e tolu sifuru tausanga i le ono sifuru tausanga ua iai o le lātou pepa mai. O nisi e iai o ngā luenga e a awhiai le Obamacare.
O nese fo i ele e ngā lulue, ua tala whea ngai fo i a te ila tau o la lea wha a moe moe. Tō telo tangata ua whawhatai leo Pamakia ne ua Manuia ai o la tō mātua o whanau i kolisi maawa onga, ai le ngata i lea o mātua wale ai o ne ngā ruenga i le taimi nei. Ua pāsia mai i tonu whapea o le whetalainga mai e le sui tō vanga tonu o le kovana a Ausitalia whapea lana Pokalame Masani, o le a whaia pea le lato whātasinga pe o na tū mau whātasi le fuso inga te tonu ma Ausitalia i se taimi o luma. Le kovana tonu o California sa ia whalawiloa le reporti e whapea o tausanga omata i tasi e whiroa ia tua e fwoi te tonu ma le pale mio Ausitalia ina ia te tala o whenganga e le vā o California ma te tonu o whainga pisinesi e pei ona masani ai. Mo le tele fwoi o sui tau vā i te tonu o California e a awhia umalawa i lalo la lea Port Kalame e pei ona whalawiloa i te tonu o le whetuale. O le pale mio Ausitalia o le a whono whātasi ma le kovana o California a wā lea wha moe moe ise aso o iluma. Telo whimalanga ina whape o na sila fia le mamalu o le atunuu. E alu le coronavirus i le nei taimi e watu e pia le whamalu i le ato telo o le atunuu o le atapunia le telo nisi foi o whale ta whau i se taimi o iluma o na wanga iluma le sawa ma le afia o le coronavirus. O yo o mai le taimi nei ua lua se lau sifu ma le fitu limas fuafi tangata ua maale leo i le nei whamai. Ia o tātou talana mai i lau whanua, Samuelu Matafeo, whaaftai malo le whaafonga mai i a tātou tala. Salamu o lusu ma le fitu, o le whai upu mua mua, ma le whai upu e sifuru ma le pā. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid?
O le upu mo tātou le nei tu la fiafi. Maua mai le tusi whaita waso e whapea ia mataala. Ia mataala. Mātai o lua sifuma whaara whai upa tolu sifuma tolu. Ngata mai lea i le whai upa whaa sifuma whaa. Ana whiriwhiria lea o le whai upa whaa sifuma le lua. E wha tonu whola wai le manatu ma le mawhau whaunga. Ma le ta iala mo i tātou le neitu la fiafi. A wā le aso o lo mua mua. E whapea. O lea, ia o tau matalai. Aua tau te le iloa. A wā tau te le iloa le pō. O le whea le tuaso. E sau wailo o tau wali. I le manatu o mātai o i le whetalainga lea Yesu. O lo whatatau i le whaalavilavi o le a tupu te tonu o Yerusalema. O le taua i le vā o Utah ma Roma. O lo tau mate tangata le ola e pei o na masani ai ina ua te tupu nei fe ese a inga. Ua vea lea whaitaunga ma mea ua le mautonu wai manatu. Ona o le oti. E te tonu o nei langona e le mautonu. E le ave se ai lo tātou manatu ia lapatia, lapata inga i nei e mawhai e tātou no o mai ai te tonu i o tātou manatu. A wā o taimi nei o whaingatā o leo langa. Tātou te le iloa le taimi e o mai ai o pua ngā ma whaingatā. Tātou te le iloa fwoi le aso ma le tu aso i le toia fio mai o lo tātou wali. Ai au ngāpe lava ia te tātou o na matala. Nofo tā pena pena, molo na toia fio mai. Wa ia tau mai ia te tātou, e toe sau ia te oe maa. A o oe maa, ia tā una nofo tā pena pena, ilo na toia fio mai. It is good that we don't know exactly what time Christ will return. If we knew the precise date, we might be tempted to be lazy and opt out with all the works that God has given to us. Yet, we might plan to keep sinning until the time Jesus comes and then we turn to Him for forgiveness. By the end of that time, we don't know what is going to happen. As for you and for me, we must continue on to live on, stretch ourselves out, to continue to serve what God has given us. He taught us how to serve, how to love, and we must keep on doing it until death or until see Jesus coming back on earth. Christ's second coming would be swift and sudden. There will be no opportunity for the last time. We don't know. Repentance, we don't know. But one thing for sure, we must continue on. Our destination, it's heaven. But we must continue on to lead, love, and taking care of ourselves before His return. Jesus' purpose in telling about His return is not to stimulate predictions and calculations about the date, but to warn us to prepare. The safety choice is to obey Him today. That's a safe choice for us to do. What is this message is bringing us to? How can we be ready? Let's focus on what we are called to do. Serving with a serving heart, heart of love, heart of peace, and keep on going forward. There are times we take a step back, but we must continue to look on forward because Christ Himself is waving at you. Keep on walking. Keep on walking. Now we know He's coming back, but prepare ourselves to accept His return.
O le telo teimi tātou te loto whaanoanoa. Tātou te loto i le mawhatia. Puapua ngā mati ngā. Alo whitalai Yesu ia tātou o na matala pea ma te pataula i a te ia. Sometimes in life, the things that cause us to harm our own selves is our fault. We must not blame our neighbors or anybody else. God himself opened the doors for us to see him. But we have the choice to make. It's up to you. And it's up to me. If today your choice is Christ, you make the right choice. If this is your first time, welcome to the family of God. We love you and thank you for tuning in tonight. For most, from the Siva Fongo to Tayo full family, we love you dearly. May God bless you all and have a blessed, wonderful night and day. God bless. Tato whai ui le talo. Yesu e, whaftai lo wanga lofa maro wanga le lei, aganga pa iai, whaftai lo mafuta mai. Whaftai lo wanga lofa maro wanga le lei le nei tu asu. Me umalawa wa e whaia mo i mātou. Mātou te vivi atuai i la wa fio i le nganga whaftai. Whaftai lo mātou te mā i pāanga o mafuta mai i le nei tu la fiafi. Manuia i a te i la tau. Oro esi la fia i la tau. I lo alofa malawanga le lei. I la tau fo i le a muli mai whatas mai. Le tualo mātou te mā. Vai lua te tusa i la wa fio i lo finangano. Au le nei tu la lo mātou te mā. O le whaftai ma le whamanui la wa fio. Nā fo se ma whale tonu o mātou ana whai. No mātou te mā pa ia. Whamā ngalo whamamā i a te i mātou. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wale i whaola. Amen.
Sa